बे खोथाखौ जों मिथिनानै आरो नुनानै आंथ' आसरितसो सानदों आसाम साहित्य सभानि सासे सभापति जानानै बियो असमिया मानसि जानानै असमाव थानाय मानसिफोरखौनो मोजाङै मिथिया हसिया मिसिं आरो बर'फ्रा असमिया नङा होननानै बुंनाया बिराद लासिंसिं खोथा आरो बे खाफाल गैजारोङै दुर्भाग्य होननानै बुंनांगोन खारन जोंनो आदिबासि बे जायगानि आरो जोंनो बे जायगायाव हाग्रा एवस्रांनानै थानाय जाथि गावसोरसो उनाव फैनानै असमियाफ्रा जोंनि माबाफोरखौ दखल खालामनानै जादों आरो दिनै असमियानो सोर बेखौ दिनै मिथिबावाब्ला बिनिफ्राय देरसिन आरो मा सानथावथाव दंबावो बेथ' बिराद गाज्रि खौरां आरो सानसे समाव बेयो भाग भाग खालामनायनि मोनसे उदाहरन जाना थागोन मानसिनि गेजेराव जाथिनि गेजेराव खारन जोङो बे जायगानि स्थायी बासिन्दा दिनैसिम असमियाफ्रा हुंगियाखौनो दिहुननानै होनो हायाखै आरो दिनै आरो बे सर ओनसोलनि मुसलमानखौसोथ' असमिया होननानै जुदि बिसोरो सिक्रिति होनो नागिरोबा जों मिसिं बर' आरो जोंनाथ' ट्राइबेल समाव सेडिउलद ट्राइबेल दङ बेफोर ट्राइबेलफ्राबो सानसे समाव बिनि सोमोन्दै गोरायै आपत्ति खालामगोन आरो बेखौ हयथ' बिसारावबो थांनांनो हागौ बिसोरो जोंनि साननायाव मथेबा जोंखौ बिराद लाजिफोनांनाय जादों जों माने बिदेसि नङा बाहेरा मानसिबो नङा जों असमनिनो असमिया जों बिसोर सानो माना असमिया रायलायबाल' असमिया खिन्थु नङा अखमबासिमनिफ्रायनो असमिया जानांगौमोन खिन्थु बिसोरनि साननेसफ्रा गुसेबखायनो बिसोरो खालि भाषा बुंग्राखौल' असमिया भाषा बुंग्राखौल' बिसोर असमिया साननानै बेखिनि खोथाखौ बुंदों जानो हागौ मानाव गेदेर बसन्त गस्वामी बिथाङा खिन्थु सासे संगठननि मुरब्बी जानानै बेखौ बुंनाया बेना थिग जायाखै बेखौ सानै हयै बुंनांगौमोन बेनि थाखायनो आङो धिक्कार होयो बेबायदि बुंनाया थिग नङा आरो भबिष्यतआव जाहाथे बुंबावा औ नासयनाय जादों दिनै बिसोरो आसामाव थानाय ट्राइबेलखौनो जुदि सिनायाबा आरो बबे गोजानाव थानाय बे सर ओनसोलखौसो सिनायहरबायबा मारै जानांगौ बेलाय जोंखौथ' अपमान खालामनाय जाबायना जोङो बे जायगानि जों स्थायी बासिन्दा जोंनो हाग्रा एवस्रांजेननानै थानाय बे अखमाव जोंनो आदिबासि आरो जोंखौनो दिनै बावनानै बा नागारनानै गारनानै गुबुन जाथिखौसो जोङो असमिया होननानै बुङोब्ला बेथ' नाजावजाथाव नङा बे बाथ्रायाथ' ओंखायनो जोङो बेखौ निन्दा खालामो मुगैयो आरो सासे मुरब्बी जानानै बेफोरबायदि साना हौवा बुंनाया बेयो थिग जायाखै बेखिनिखौ आं एसे दुखु मोननायखौ फोरमाय गोसोजों এক নম্বৰ প্ৰথমতে আমি দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ অসমৰ সেই অসমৰ মানুহবিলাকক নাজানে অসমৰ কোনে স্থায়ী বাসিন্দা বা খিলঞ্জীয়া কোন হয় বা অসমীয়া কোন হয় তেওঁ ভালকৈ নজনাকৈ এইটো কোৱাটো মানে যুক্তিসংগত হোৱা নাই এইটো কি ক'ম এইটো মানে এজন নজনা মানুহ বা যে বুৰ্বক মানুহ কোৱাৰ নিচিনাহে লাগে কাৰণ আজিলৈকেও অসমৰ সংজ্ঞা কি কৰিব ঠিক কৰিব পৰা নাই তাতে আৰু এই চৰ অঞ্চলৰ মিয়াবিলাকে অসমীয়া বুলি কয় অসমীয়া কাক কয় তেতিয়াহ'লে আমি যে ইয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দা আগৰে পৰাই আজি আদিবাসী আমাক এৰি পেলাই সিদিনাহে অহা অসমীয়া মুছলমানে যদি অসমীয়া কয় তেতিয়া আমি কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ নিচিনা দুৰ্ভাগ্য আমি ক'ব নোৱাৰোঁ দুৰ্ভাগ্যই ক'ব লাগিব মানে অসমৰ মানুহ হৈ অসমক মানুহক চিনি নাপায় আৰু আদিবাসীক তেওঁলোকে অসমীয়া বুলি নাভাবি এই বাহিৰা মানুহে চৰ অঞ্চলৰ মানুহে তেওঁলোকে অসমীয়া ভবাটো একেবাৰে দুৰ্ভাগ্য মই ট্ৰাইবেল সংঘৰ এইটো মানিব পৰা নাই আৰু এইটো নিন্দা কৰোঁ আমি এইটো ঠিক হোৱা নাই অসমীয়া মানুহে যদি অসমীয়া সংজ্ঞা আৰু অসমীয়া জাতি চিনি নাপায় তেনেহ'লে আমি কি অসমীয়া বুলি ক'ম আৰু অসমৰ তেওঁ সাহিত্য সভা এটা ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠানক সংগঠনক চলাই কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব কাক অসমীয়া ক'ব কাক বড়ো ক'ব কাক মিচিং ক'ব এটা সময়ত এটা হুলস্থুল পৰিৱেশ হ'ব যেন লাগে এনেকুৱা লাগে মোৰ ফালৰ পৰাই আমি এইটোৱেই আপোনালোকক জনাওঁ এতিয়া